Renovirana ambulanta i zvanično otvorena pre nekoliko dana u Desimirovcu ponovo će primati pacijente koji su do sada koristili usluge lekara u naselju Aerodrom, kažu u Kragujevačkom domu zdravlja. Inače, u toj ambulanti se lečilo oko 2500 pacijenata iz još 2 okolna sela. To je 24. punkt službe opšte medicine i sada će zdravstvena zaštita biti dostupnija meštanima Desimirovca, Opornice i Cerovca. Tu će raditi jedan lekar i jedna sestra, lekar sa višegodišnjim, da ne kažem višedecenijskim iskustvom. Pacijenti mogu svoje kartone da prebace iz ambulante koje se nalaze u aerodromu. Ti pacijenti iz Desimirovca su se lečili do sada na aerodromu i oni imaju pravo da izaberu sada svog lekara u mestu gde žive. Ima dosta neopredeljenih pacijenata i ti kartoni će automatski biti prebačeni u Desimirovac, u ambulantu u Desimirovcu, a pacijenti koji su se opredelili za nekog drugog lekara koji radi u ambulanti Aerodrom mogu službenim putem da se jave u ambulantu, da kažu da žele da prenesu karton i karton će biti prenesen. Inače, lekar će primati pacijente u ambulanti u Desimirovcu ponedeljkom popodne, dok će ostalim radnim danima biti na raspolaganju u prepodnevnim satima, kažu nadležni.